cya gatatu umurongo wa 16 uravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane icyatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Nafasi hii cha kusema neno la Bwana. Tulisoma katika kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Unasema, kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu akatoa mwanawe wa pekee ili amwaminie asife upate uzima wa milele. hariho n'ibindi bintu twari twize mu bana twari twatoye ko bapafominga abasha kuboneka umwana gusa. Ababyeyi uzaba udufasha uko tuzoza twiga uzamugereza abana mu bazana kuko gutora umwana yarangiza ntaze biratuvuna. Reka nanone babashe kuboneka babashe gupafominga class. Thank you, my teacher, for giving me this opportunity to say the word of God. I'm saying the books of the New Testament: Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude's Revelation. Thank you. Thank you.